so pherangke amai kepha jasmet pherangke amai boy fit kali samela ajak inut bhani pherangke tum ke klepang kutum chuning ripen pini niliga cho pha teng pen ladak labang so samson sing ti amir birilong niliga cho pha teng pen ban rituma hin men cho pha teng pen la bening jasmet pen ini jasmet pen labang so pherangke klembang kutum hin pen pherangke amai hin pen nilal bang so lam te pachita kangtung la behelo jasmet pen ilitum non karbianglong autonomous council mate ilitum karbianglong angkang pialong Bharat adet pialong pulotang te ilitum long ke Bharat adet kiki malong ilitum rada tum bangke ilitum penangan aja kongdo hala sona aja kong thaksi ilitum RTI 1% da hala bangda ilitum long isona hormudolo hala bangso RTI 1 long bangke non isialam penang ilitum det kiki maron penang dolo te mase hala bangso bang mai ilitum RTI 1 da hala ta ilitum isona 2005 kan 12 October ben sila makso comments nang dolo mate hala soning kan mesang bangceng sinona bangke lasto Karbianglong autonomous council long bangke pini arni anta RTI ek implement pami me mate pathir pami me da sidum theklong thir pami laben namtang council kacha kalang litum ta claim pami me delo boy fit samet non Karbianglong autonomous council kacha bibong tim yang tum da bangso RTI ek bangke non ta lang pathir pami mate implement pami me son sidum theklong non ilitum dong si rat atangka rada hormu ilitum dong si kachini yang tung polota hala bangso kachini nang ya jakong ilitum nong do information ka obtain ke claim ke nang rada atangka ratangka maha konat kupi koson si ke claim ke nang hala bangso kachini dunji hala bangso documents information mukha bang ilitum ka kalek dunji hala bangso ka access dunji rights made aron bang ilitum nong do boy fit bustame pini arni Karbianglong angkang pialong dak penang atum penang arat atum penangan RTI activist do penang owe kimia tum men chenglok penang tum ladak RTI ke file ji made RTI ke hala bangso made documents ka obtain dun hala bangso aning ke hang la pen hala bangso ke ma akar i tumang dopik rar tumang documents kiri kari hala bangso do seme pini arni nali jada a department long same penang department long jos nali job si council long le job nali secretary long le job made implementing agency made office mu khat long le nali tum RTI job postame pini arni ke nali komane pen approval manangji komane long nang nang pe proof nangi council pali nangi council pothai be penang an la puson ildom kamislit mate ke than tap ki mukta pen la pu acheklo pahalat po la pusi documents long le pong po la sinili ka chining ang tuk bange tapsemet pet la bangso RTI ek bang implement a he mate ka pathira he kopia pot non team Karbiang long tung mate corruption nang ke thepik ma alang litum ke chok che tangka ka chopang lim tangka kang hutong ke thepik ga joini tong la bangso RTI ek bang la alang tum implement a he det ma kopine corruption ke thedung ke do ko joini mate ke chok che ke thedung la ke do ko joini ka the jokrong bang information hang lo benela palang litum piduna he dima sinono bangke nilitum asitine department long da jong situm non RTI jak dok blutang ke council long ladak bang council ben isi order gipido bang principal secretariat long supporting council long subject do an hala SBI ko tum arku ti te labang so allo bang si non ke asitin office mat implementing agency tum long rondam crisis la ke council long pay proof nang ji pusi chong tuibom ti la si Karbianglong long ke do an la RTI active so tum mate la ini tum la documents rat documents kar I documents kiri ala ma so ning ke hang tum han nili ke than kang tung bang ke la bang ke nang tum nang ke than tap nang ki mum dap chot secretariat tong allo phansi la ke budam chot implementing agency mat office mu khalong hadak da SBI udolo hadak da public information mate public authority hadak dolo nang tum implementing agencies mate office long nang nang tum tam lo punde la ke nang tum documents bang na pi phitang kok ji la pen na bivek nang ji la pen pini la bang so pherangke mai long pen adun thunili rara phan pachini gang tung Karbianglong rara phan penanga kisu kila ke pohala bang so tumani lik baga kapachini gang tung alam te bang la bon lo non Karbianglong long national highway 29 bang non construction non do lo national highway 29 construction do bom lo pen hala so construction by Karbianglong long penanga rat malong lik kelang ki tum dolo si hala bang so long bang ke non land acquisition bang ke mate land compensation ki pielong bang ke penang la puson nilitum long komandi tum ke long le nam ko an sika chilong nai ma chilong le detlo komandi tum long le cherai bor ide da dolo komandi tum ke aron ting ben ko an si long le ke long nang je hala puson ta along le nam ke long ne hala sona long le de da dolo si hala bang so long bang ke non ke chok che ke tidong mondol tum chok chilo dak niliamen sungi glor bon non dak elitum long joint secretary da council long ke claim bom ladak la tensing long pi ke hai tum dalang tum ladak ar puang kenang nai bolo si hala bang solong le non il tum tan tuong protang de la bang sonon ke claim ke dam akisung ke phobe ke tum ben ke il tum tan tuong bolo ten li tum hin ben ke la high court long tami il tum la along le anam ka chilong wek nai tum hala ka chilong dia kisung ke phobe ke tum chelang CPIL la mel tum pinang kokko hala bang solong bang ke non rong arat long ke do tum bang ke judgment pet bang ke long le apartment PDR ni section do analong tangka ko anma ki pi bang ta PDR ni anta long le ki pi bang ke long le anam ben ko anma tangka ki pi ke hala ke PDR ni aron ben pi pe pinlang
aron pen ko an si kipi nang jima land acquisition mate land compensation men pen ko an tangka kipi wek nang jima hala so men pen ke piniarni anta karbiang long non section do anda national highway 29 labang so construction long ke piniarni long lelang si aroni lela press note long monali tum thekig long ji labang so press note long ke ladak jong si tum lang nang pulotang de non section 2 long ke total nang le land ka air mark ke la ke total 37 hectares along le atangka bangke la bangke total 118 crores lasona ta section 3 long bangke 24 hectares along 24.34 hectares lapen atangka bangke 70 crores nang kanang singson do si hala so tangka lahai do anatangka bangke asitin anutin hala long le hem putum ke chelong pet nai tema ta hala so bangke ilitum kat aron teng pen chelong le da son si tum theklong lo lapen la to tagali non labang so jira tatangka bangta ajak tum non isialam bisarlam non kalili kalang lang la puson kabe be pina tinong daitum paklang tabare theklong lo non isilam section 3 long jong situm lang nang pone total tangkanang le section 3 long 49 crores 7,44,401 rupees section 3 long of harman jira tangkanang le lason ladak itum lang nang non number 1 bor pukuri longe 4 crore 71 lakhs nang lelo Huloni gaw longe 1 crore 20 lakhs nang lelo stame halada ku bima jira tangka kilong wek ne tum mange halada la puson tum thangnat tum theklong le si hala solong mange tum chelang pet penon kach poho PIL ta militum pidam nang kokki kopi ma kache songang kung kideng hala deng kono gela ladak bangkel tum karbi hijan pusame chupunang kokko karbi hijan mondol tum ke penang tum karbi hijan si dolo dak office ke claim ke dam tum karbi hijan si dolo boy fit pustame hala bang solong bangke non mangai karbi hijan non kacheng thui seroi karbi hijan si kacho bai seroi karbi hijan si non dak bangke lapu jechong thui seroi hala son si tum theklong lo lasi non labang so ahok pet aron mangai kopi si dak aron ke doma non isilam labang so ministry